King lagyo ni Ipa, poning anak, kamponing banal ay Espiritu. Ing ginuman tabi kaya kayo, maya payabak po kaya katamungan, pagmasusyan tayo po, ngayon kaildawan ing kapiesta ng Santo Niño. At kaniting misa, ipangaditala po, ring ganaganang anak, ring kaya katang anak, apo, ampo ring kaya katang sarili, bilang anak ng Diyos. Karinge ganaganang pamikasala, adepat tamo, patawaran na katamo sana ning Ipa. Maniga po tamo, king kayam pakalulu. Ikang patalakad karing mete kimbyeking espiritu Gino pakalulu. Ikang manatad kapatawaran ampong kapayapan karing makasalanan Kristo pakalulu. Ikang magdalang sala karing atsuking karalumduman Gino pakalulu. Indiyos sa lubos mayupaya pakaluluwa na katamo at kimpangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala na katamo sana kimbye alanganga. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, imbugtong ngay anak mo, akilala miyasa ng atimong Diyos, agyang busal ning kalukan ning pangatao mi, at samban miya ang timong ginuming lubos mayupaya, lipat ning kainan ning kamusmusana, atularan miya sana kambera din puso min pangapnong katapatan, saupan mo kami naman tanggap matula kim pamag-ari na busal mi, kambening aligaga ning meto nga musmus, at pangintuliran mo kami sanang tanggap king ablas sa pengako mo karing mapakumbaba. Itiyadwan mi kaya ka, O Diyos, king kapamilatan ng Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyan po ang magari kambe mo king kameto nga ning banal espiritu, manggaman king alananga. Pamamasang ibat, kinlibro ng Propeta Isayas. May nakit lang sulong maragul, ding tao linakad kindalumdum. May nuknangan laking karinan ang madalumdum, dapot ngeni, ingsala, saslagya karelangan. Maragul atula, imbinye mo karela o ginu. Meging maligaya imbera king uli mo. Matulala king mayap adepat mo karela.
Antimo intula daring tao, ning titipunan da impupul da, o ning pinarakayanan da, ing pibandyan aasam-sam da. Uling ing pawod kimbatal da, ke kayang leko. At pati ing tambayo king karelang pago, ika o Ginu, ing sinang butkim bansa, amin nalipusta, at miksamantala, karing kekang memalen. Simbut mula antimo impaman nyambut mo karing sondalos ning midyan, kanitang milabas a panawon. Ding botas daring sasagupang kawal, at ing uniforme rang mengas ng daya, ing api yan tumampus karela. Uling mi bayitya ing anak para kay katamo. Ing meto nga anak alalaki, miyabiya kay katamo. At ya ing maging pamuntok tamo. Mayawis yang makapagmulalang talausok, mayupayang Diyos, alananggang ikpa, prinsipi ning kapayapan. Ing makamal ng upaya, manatiling daragul. King kayalyana manatili ing kapayapan. Manibalaya bilang kalili ng Aring David, at manalumpakan ing upaya na king mayap at matulid, manibat ngini at anggana king kapilan paman. Itingan, daptana, ning ginong mayupaya. Ing amano ning Ginoo. Kari sablang sikoti ning yato, ikit da ing magligtas ng upaya nin Diyos. Karing sablang sikot tining yato, ikit da'y magligtas ng upaya ng Diyos. Karing sablang sikot tining yato, ikit da'y magligtas ng upaya ng Diyos. Dalitanan niyang bayong dalit ing Ginoo, uli ning makapagmulala ng depatan, king sarili ng kayupayan at kabanalan, ing tagumpe, kayang kimtan. Pisyag ning Ginoo, ing kayang tagumpe, ing kayang pamagligtas karing bansa, pepa kilala ng tunay. Ing pengako na kimbali ning Israel, ena kailingwan, karela, mitmuyang lugod, ampong katapatan. Ing tagumpe nin Diyos, ikit da rin sablang tao ning yato.
Dalit ka king Ginoo, uling masaya ka o meto yato. Puriyan ye kambening dalit at kulisak ning tula. Midalit kayong kapuryan king Ginoo, maniktigan kayong lira, tsupan nyo ring trumpeta at tambuli, at kulisak kayong mitmuntula, king Ginoo at ari tamo. Pamamasang ibot, King Sulat ng San Pablo, Karingtao, Efeso. Pasalamat tamo, King Diyos, atid pa na ning ginutamong Hesu Kristo. Ulimpig kaluba nakatang kanwanan, ay ibat King Banwa, pauli na ning kakatamong pangayagom kang Kristo. At uli niting pangayagom tamo kang Kristo, pinili na katamo, bayo ya po melalang ing meto ketawan. Ban maging banal tamo at alang kapintasan arapan no. Uli na ning lugod ning Diyos, telaga na no, ing maging anak na katamo, king kapamilata ng Hesu Kristo. Iti ang parasan na kaburian. Puriyan tayo, uli ning maragul ng ganaka kaya katamo, king kapamilatan ning kayang pakamalan anak. Uli na niti, manibat kanitang abalitan ko, ing tungkol king kaya kayong kapanaligan, king Ginong Jesus, at ing kaya kayong lugod, karing sablang banal. Ala ng patugot, ing kanakong pamipasalamat, king Diyos, para kaya kayo. Iayabirera kayo, king kanakong pamanalangin, at aduan ko, King Diyos, ning ginutamong Hesu Kristo, ing barangal ay pa, king ipagkalubnesa kaya kayo, ing espiritong babi kabyasnan kaya kayo, at pakilala, King Diyos, banlubos yang abalu. Ipanalangin ko, king aslaganan nalasa, ning Diyos, ding kaya kayong kaisipan, ban abaluyo, ing kapanayan, ake kayong kayawos. Nung no anti karakal, ing degulan, ing pengako ng ibye karing banal. Ing amano ning Ginoo. At si Jesus sinulong ya King Belwan at Gracia at Edad. At iko Kenny bantupad King Kaburian ning ipa nung makanano na kong tinubod, makanyan na kayo namang tutuburan.
Ingginuman tabeya ke kayo. Pamamasa Maya pabalita agpangkang San Mateo. Lepitan dering alagad di Jesus, kitang da kang Jesus, nino ing marangal dili king kayarian ning banwa. Inawas ni Jesus ing metong ayanak kamalati at pepatalakarane arap at ngana. Tandanan nyo ini, nung kayo magbayo ugali at maging kalupa daring anak, kayo milub kapilan man king kayarianing banwa. Ing marangal dili king kayarianing banwa, ya itambyas ang magpakumbaba at kalupa na ing anak kay ni. At ninumang tanggap matula king anti kaniting anak, alang-alang kanako, ako in tatanggapan. Panginlagan yung insultuan ing metong karing malating deti. Sabyan ko kaya kayo, dingang helda karing banwa, at sula kapilan man king arapan ng ibakong at subanwa. Kaluguran kong kapatading maya pabalita ning Ginoo. Pasabay po maya payabak kaya katamungan. Today we are celebrating the feast day of Santo Niño. At metong po karimpeka paboritong imahi daring Pilipino, no karin kaman munta, palengke man, opisina man, eskwela man, o karimpi bale-baleta mo, at intamong imahi ning Santo Niño. Why is the image of Santo Niño appealing to us Filipinos? Historical basis, may gumpisaya po ini anyang banwang 1521. Anyang datang ya Ferdinand Magellan king Cebu at umeyang pabinyag iwana. Metong po kareng regalong binyena antimong baptismal gift apin ing imahi ning Santo Niño. Kaya rin na po nita may wala yung pilan banwa ing imahi. Ikit din pasibayo anyang banwang 1565. Reng grupo dari Legazpi at grupo daring Agustinio. Anyapin naman po, Rening Agustino, binalak da pong ipalaganap ya ing debosyon keti King Cebu. At eya muli naganap King Cebu, nuneli naganap ya naman ing debosyon king buong Pilipinas. Anyapin naman po eta na magtaka hanggang no ka rin manakit tamong imahi ning Santo Niño. It is not enough to know its historical basis, but let us also know its theological lampong biblical basis. Kailangan tayo rin na balo. Scripture will tell us that the Son of God became incarnate to save us from our sins. In Diyos, may katawan niyang tao, in Diyos, may kisaut niya kaya katamo. At anyang may kisaut niya in Diyos kaya katamo, yakabud dintang balamong kabuti. Akabud na sinulpo tali. Dinatang niya keti in a form of a sanggol, bingot. Tinik ni in whole package. Malyari naman pong datang nga pong Ginoo bilang metong maragul ng tao, ale? Malyari nang sumabi. Pero bakit di natangya pa ketiking yato bilang metong asanggol? To take the humbly infant. Bakit? Ban kanita palto na kaya katamo na ing buong pangatawo ning proseso tamo ay tinja na katamo ni nga pong Ginoo. Nang diyang nano maning pagdala ng tamo ketiking yato, mapasanggol ka man, mapabingot ka man, mapaanak ka man, ang ganakin tumwa ka, ay tinja na katamo ni nga pong Ginoo. Pauli ning pamikisut na kaya katamo, kim buong proseso ning pangatao tamo. Anya, tinik ne po ing whole package. Bikasakit yan naman po ang yang balutamong ginuya. Ewari po, Maria, may kasakit yan, no ka rin niyang mga anak.
Kinatok lang pilan beses karing kwarto, alam bisang magpapalub karela, ninong pengari imikiburing mga nakyakim meto nga sabsabat king mabulok kalugal. Anyang umay ang mga naki Maria kailangan dang mako. Uling tatagalaning Haring Herodes at papapantuning nga nakban kanita ipapatene. They need to flee to Egypt. At anyang umay ang daguling anak ni Jesus. Wari po, may walaya naman at lungaldokin templo. Ninong pengari mikiburi kanita. Mikakarugan, may kapanganay ba yung anak ko, wali. At anyang umay din ngakit, wari po, balami Jesus pa'y mga karimpengari na uring sinabi na, bakit paninto na nyo ko? Yubalong at suko kimbale ng iba. Ninong pengari, inge, misakitan, karimpeng awa ng Jesus mo naman. May kasakit la naman. At ngayon nung Diyos ka, ba mas pilinan itang perfect kabi, itang perfectong childhood experience, in Diyos, malyari na pong pilinan ita, pero napinili, uling pa kanya nakatamo kaluguran. Uling burina, in proseso ng buong pangatao tamo, aranasan niya naman. Pasiran niya po yung imahe ni Santo Niño at inyang dadala. King kayang gamat, dadalane, inyato, the earth, in mundo, the globe. Wari po king Greek mythology at imo naman pong Greek god, milagwan Atlas. Atlas karing picture king Google nung pantunan niya. Pero sana yung Zeus, ban kanita, pusana ni Inyato. King kayen takde, pupusana ni Inyato at magkasakit na yung pupusanan, uling parusay iti kaya. Pero nung pansinan niya po yung Santo Niño, mayan niya mo, Inyato, karinggamat na. Bakit? Naming pamiyaliwa. Uling kang Atlas, metong yang pasakit Inyato para kaya. King Santo Niño, Inyato, metong yang paralan ban pakit ne ing lugod na. At pakanyan mo naman king pamibebeta mo. Karingega na ganang pupusanan tamong problema king bieta mo, wari po mas maging mabayat yung problema, potang alata mong dadake lugod. Potang alatang papalto lugod. Mas maging mabayat yung problema. Ing obra, mas maging mabayat, potang may kaluguran ing obra. Rempengari, mas maging mabayat, potang mo karugulan rempengari. Pakanyan mo naman, kingyatong tatalakarantam. Anya, malyari ko yung dinan assignment, metong po karing assignment na pwede yung gawan. Nung buriya nga balong kaluguran ako ning anak yu, kauli yu, pakwa ko meto nga bason danum. In meto nga yanak, ang yang pilang baso ya pa yan, apakwaning meto nga ima, tuki at tuki ya. Uling kaluguraning imana. Pero yung meto nga yanak, magkasakit bitis at magreklamo, metong yang basong danum. Kutnakan niya naman yung sarili mo bilang pengari. Kaluguran ako ba talaga ng anak ko o ali? Yung meto nga yanak, ang gampilan pang baso, ang gampang mabayat yan. Basta para kiring pengari ng kaluguran, maging mayan ing obra. Maging mayangan in problemang pupusanan tamo, potang lulugod tamo. Potang atin tamong luluguran. Anya yung problema tamo, atin ngan solusyon. Ing lugod na ningapong Ginoo. Anya kaniting kayo rasan, imbye ni Santo Niño, ang yang anak ya pa, totoo, may karanas siyang pamagkasakit kimbye, pero may gimayan, pawuli, ning lugot ning iba kaya. Kaluguran kong kapatad, nanuman po yung kapagsubukan, makanano yaman kabayat, nung iyabe tayong lugod, maging mayan. Amen? Talakad tampo,
Ipasag tayong kay katang kasalpantayanan, sasalpantaya ko, panglubos mayupaya, di na lang kimbanwang poniato. At kanya Kristong anak ng bugto nga ginutang, pengagri king upaya ning banal espiritu, may bayit kanwa na Mariam Birhen, di nasa lalam ng upayang Ponso Pilato, mi pako king krus mete at mikutkut, tinipaya karim mete, king katlong aldos sing nubiyang mebie, pepaitas sa banwam makaluklok wananin Diyos ipanglubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik ka naman keti, banmukum ka rin mabiye ang ponme nga mate. Sasalpantaya ko king banal espiritu, king banal kapulungan katolika, king pamisamak din banal, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasubira medim mete, at king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo king Ginong Yesus ang makaintindi kaya katamo kambirin sa blatang pamangailangan at nga tamong sumabi kaya, Gino, pakiramdaman me ing kaya kambalayan. Jesus, panuanan me ing kang iglesia, ipasyag na sana, king mitmong kasimpian at kababan, king ika ing magligtas ming Gino, ang makanyan man, malapit ka rin hanggang magdulap keka, manalangin keka o Gino. Gino, pakiramdaman me ing kaya kambalayan. Gino, panuanan mo la, rin sablang anak, emo ipaintulot, inding pengarira, o talaingat, paimburi sandala, o ituro, king dewakan, manalangin keka o Gino. Gino, pakiramdaman me ing kaya kambalayan. Gino, panwanan mo ring hanggang kainakan, kasyan mula at saupan, maging migit kawangis mo, kapamilataning pamaging taong, mabibye, emubukod para king karelang sarili, nune, para karing aliwa, manalangin keka o Gino. Gino, pakiramdaman me ing kaya kambalayan. Gino, panwanan meng kaya kaming bansa, papanatilyan me, ing balayan mong parating tapat keka, uling baluming kaluguran mo kami, ipayabot mong lingapan milo, ring kalulu at ding may na, at saupan mo kiyang matad, katuliran, at kapayapan karing sabla, manalangin keka o Gino. Gino, pakiramdaman me ing kaya kambalayan. Gino, panwanan mo la rin kaya kaming komunidad. Bustan mong mika, pamisan metong busal mi. Metong ay espiritu ning pamananggap, king metong at kapatawaran, potang magkamali kami. Manalangin keka o Gino. Gino, pakiramdaman me ing kaya kambalayan. Ngeni adwanta mo yung sarilitang kapagnasan. Ginumaya ping kayabera ka, papanatilyan mo kami king lugod mo, ngenit manggaman king alananga.
Manalangin kayo kapatad baning kaya katamon dahil matanggap lara paning Diyos si panglubos mayupaya. Karinggamat mo, king kapuri, karigaya ni kayo naging sa plalatamo tamabilog ng banal na kapuri. O Diyos say pami, kambera din puso mi makap tula at ting mabiyeming kasalpantayanan, pagmasusan mila king aldo itire, misteryo ning banal ng kayanakan ning anak mo, amegin taong kalupa mi, iting sakripisyong gagampanan mi bilang karampata na kapanyamban keka, lubos na kabisa ng ilapit keka. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginu mantabi kaya kayo. Itasula rin pusuyo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Tunepin karapat dapat apon maturid sukat ampon makakabos simpuryan ampon pasalamatan daka kapilan man ampon no karin man o Ginoo banalay ay pa Diyos sa malugod ampon maganaka king kapamilatan ng Kristong ginumi king pamagmususi mi kaniting banal na misteryo paniwalan mi pepakilala na ingayakit ka Diyosan inyang kimkuna na imayakit ming pangataw. Ang timurin, ya imibayit bayo pa yung sablang panahon. Migmulak ng pepasakop king mismong panahon. Ban king pangataw na isublina king genapan ng sablang melalang. At awsaneng mibalik lalam ning pamag-ari mo. In taong di nayo nakeka ning kasalanan. Inyangeni kambering sablang anghel. Para ngalan ng pampasalamatan na ka king mayubong pamagmasusi naming ang kakanta. Ikapin banaloy pa, iking sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, tugtog ming espiritu, monti-montiti, pangambon kareting ngayon mi, ban pabanalan nalat para kaya kami gawa nalang katawan ang pondaya ning ginuming Yesu Kristo. At atandanan mi pa, kanitambengin mi pagtaksilan niya, at bay na kusang lubdinaw ning biyena, kimpamay lasa ang pon kamatayan na, kinuha na yung tinape, pepasalamatan na kat pinuri. Piraso ng tinape dinwang na iti kanan disipulo na at ngana. Kuanan niya iti ikayungan at kanan niya. Iting kanakong katawan, ami dawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kinuwaning kalis, pasibayo pe pasalamatan na kat pinuri. Dinwang na kalis kanan disipulo na at ngana. Kuanan niya iti ikayungan at minum kayo kaniti. Iti yung karis ting kanakundaya, indaya ning bayo at alangan gantipan, amibubu para kaya kayo't para ka rin sabla, ban kanita mi patawaran la rin kasalanan, dabta nyo iti, kimpa migagana kayo kanako. Ipasag tayo yung misteryo ng kasalpantayanan.
Inyangin igaganakan mi o mabawakalulungin pa ing kamatayan ng poning pangasubli ng mebye. Daraon mi kaya kay tintinapin ng biyating kalis ting kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya kayong pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Ikami nga sana misulusulo king katawan ng pondayan ng Kristo, tipuna na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o ipa ing Santa Iglesia mo makalaganap king meto yato, balmiganap kay lugod kambe ng Leon ing kaya kaming Papa, i Florentino ing kaya kaming Arsobispo, ding sablang obispo, pari, diakono, madre, religyoso, at ring sablang tinipon mo kaniting kaurasan. Ganakan mula naman, ding kapatad mi aminuna ng pepay nawag kim pihong kapanay ning pangasubing mebye, kim pakalulu mo idala mula di sablang mayango na biye ketang masalang arapan mo, pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit kim biye alanganga, ban kambenin na Birhen Maria indunin Diyos, kambe ng San Jose ing esposo na, kambe rin apostol, kambe ng Santa Monica ding sablang banal, amibibe kalugod-lugod keka king keka baning panawon, apuryan na po napaligenda ka sana, king kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambena at keya, o Diyos sigpang mayupain tutukagum ning banal ay Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king halanangga. Anting meto nga pamilya ng Diyos, manalangin tamo po karing nga manon tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikabos mo kami king sablang Marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasakulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ng ponpagsadyan mi, impanyatang namit mo ligaya, ning talapangabos mi Yesu Kristo. O Diyos, sa ipaming ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo,
mula sana babalikdan din kasalanan mino na impansinan mo'y kasalpantayanan ng banala kapulungan mo, layon men pamayapan ng pampisan meto nga nagpangking kaburian mo, ika mabibiyan po magari manggaman king alananga, ing kapaypaning ginumantabe sana kapilan man kaya kayo. Ipakita po ngayon, may kakametong tamo king kapayapan. Peace be with you. Nyo yung kordero ng Diyos, nyo yung milalako king kasalanan ninyato, mapalad tamong maiyawos king apunan ning kordero.
nganing kalatwa, panalangin ike kao Ginoo. Tinape papye mo patawad, luminis king kasalanan mi. Pitke ka ene duma nupa ingsal pantaya ke ka ene kumawa pa panalangin pike kao Ginoo. Tinape naning bieding sablang tao ke kang pisan metungan. Nanalan na kami nunging panan, ing akong laman, sa sambat na ka Diyos kong makay nawakit langit. Ikang inaarunan niya at isikluban, makasyang tingban mo naguking matulang galing na. Ikaw, Ginoo, katanggapan na ka, di puso ko. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami kaniting Eucharistia, inulo mo indanop mi kambening anak mong mi bayit kim Birhen Maria, pagdulapan mi sanang tuparan kapilan maning malmong kaburian, layon mi sanang atalus king ikaym pamatulan mi, kabang susulong kami king edad, king kabyasnan ampon grasya, itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Lukluk tapos sagli, ngayon pong third Sunday of the month, January 18, tamo pong second collection for Pronigritis and Sancta Infantia. Rene pong malikom, magamit la po para karing proyekto, King African Mission, karing kekatamong anak mo naman, King Bahay Ampunan, karing edukasyon, ampo karing programa at proyekto, karing anak. Matipon langan po king parokya, rening donasyon nyo, kayari po nita, milagela po king chancery, at in chancery na po yung bala para idala niya po king CBCP o king nano pa man po kayadwanan na ning Santa Iglesia. Dakal pong dakala salamat. Ausan langan po ring eganaganang anak, lumapit po kiniking harapan, ban kanita mabendisyon la po. Tinatawagan po ang lahat ng mga bata, hindi po ang mga batang isip, kundi mga bata. Sige, dito lang po tayo sa baba. Pagkatapos ng misa ay mabibigyan kayo ng mga candy, care of the youth ng ating parokya. Sige, bumaba lang tayo ng saglit. Talakad tamungan po.
Ing Ginoo manatili kaya kayo, idukuyo rin buntok yo, lalong-lalo na rin nga nakatsukeni, bendisyonan na kayo ng Diyos, king sablang kanwanan ng banwa, at gawa na kayo sanang banalampon malinis king arapan na, itugtog na sanang labis-labis, kaya kayo impebandyan ng ligaya na, pasala na kayo kay sipan king katutuana, at dana na kayong kabisnan king maya pabalita ng paakabus, at pamatula na kayo kapilanman king lugudyo ang timong kapatad. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa lubos mayupaya, kilagyon ni pa, poning anak, ang poning banal ay Espiritu. Amen. Ing misa mi dawon ne umetana king kapayapan. Salamat king Dios. Viva Pit Senyor! Okay. Dahan-dahan lang, okay?